Mbasuhuze mbifurize amahoro y'Imana ishya n'ihirwe mu buzima. Gitondo cyiza kuri mwese aho muri hirya no hino mu gihugu cy'u Rwanda, bari mu majyepfo, amajyaruguru, iburasirazuba n'iburengerazuba, by'umwihariko bari mu mujyi wa Kigali. Mwese mukomeze kugubwa neza, n'abari kutwumvira hanze y'igihugu. N'inkuru cyase n'amakuru yo kuri uyu munsi tariki ya 21 z'ukwezi kwa kane 2025. ni inkuru y'incamugongo ku bantu bari i Vatican cyangwa se ku bantu bari i Roma. ni inkuru y'incamugongo ku bakatolike, ni inkuru y'incamugongo ku bihugu bitandukanye biri ku isi hirya no hino, ku bantu bemera Yezu Kristo, padiri cyangwa se nyir'ubutungane, nyir'icyubahiro Papa amaze gushyiramo umwuka kuri uyu wa mbere mu gitondo cyaho. Ni inkuru tugiye kugaruka ku buzima bwa Papa, icyamuranze mu buzima bwe bwose, cyangwa se yishwe n'iki, byagenze gute. Ni inkuru y'incamugongo ku bantu benshi hirya no hino bari gutanga akamenyetso kavuga ngo rest in peace. Ni inkuru yasakaye cyangwa se yagaragaye kuri BBC muri iki gitondo, ivuga ngo umushumba wa Kiliziya Gatolika ku isi, nyir'ubutungane Papa Francisca, yitabye Imana ku myaka 88 y'amavuko, nk'uko byamaze kwemezwa ni Vatican. I Vatican bamaze kwemeza urupfu rwa Papa Francisca, cyangwa se urupfu rw'umushumba mukuru usumbya abandi, umubyeyi mukuru. Navuga ngo sinzi ukuntu nabivuga, ariko murabizi abapadiri ukuntu bakomeye. Ni inkuru dukesha BBC yemeje ko Papa Francisca yaguye iwe mu rugo i Vatican, Casa Santa Marta, nk'uko inzego zishinzwe gutangaza amakuru muri Vatican zimaze kubitangaza, zimaze kwemeza yuko ubuzima n'urugendo rwa Papa Francisca rurangiriye aho yarageze. Uretse kwibuka ibikorwa bye yagiye akora kiri ku isi, kuzirikana ubuzima bwe, naho ubundi umwuka w'abazima nta kiwuhumeka, yageze iwabo wabera, cyangwa se yageze mu ijuru. Cardinal Ferrari yagize ati ubuzima bwe bwaranzwe no kwiyegurira Imana ndetse na Kiliziya ntagatifu. Muri rusange aruhukire mu mahoro. Urupfu rwa nyir'ubutungane Papa Francisca ruje nyuma y'umunsi umwe agaragaye ku mbuga yitiriwe Mutagatifu Petero, St Peter Square, ubwo yifurizaga Pasika nziza isinzi by'abantu bari bahateraniye. Twibukanye iki kintu, Pasika yabaye ejo ku cyumweru. Pasika ikimara kuba, bivuze ngo Papa Francisca sigeze agaragara mu misa, uretse kugaragara ku mbuga nkoranyambaga ari we mu rugo, ariko ntigeze yitabira misa. Apfuye nyuma y'umunsi umwe Pasika imaze kuba, cyangwa nyuma y'amasaha makeya, kuko Pasika yarangiye saa 6 z'ijoro. Nyuma y'amasaha makeya Pasika ibaye, abakatolike, umukatolike wese aho aherereye azi igisobanuro cya Pasika, azi igisobanuro cy'umunsi mukuru wa Pasika kuri we, dore ko n'umunsi utangira kwa gatanu mutagatifu bakora isengesho ryo kuzirikana cyangwa se isengesho ry'ububaba, inzira y'umusaraba. Kwa gatandatu ngo baba bagikomeje, ku cyumweru cyagera ubundi akaba ari Pasika nyirizina. Papa Francisca yitabye Imana nyuma y'iminsi bivugwa ko arembye, ariko abaganga bakaba baragaragaje ko bashoboye akagarura agatege. Nubwo birangiye n'ubundi agiye, roho ye yakirwe Nyagasani kandi amutuze aheza ho mu ijuru. Ubuzima bwa Papa Francisca, cyangwa se Papa nyir'ubutungane, cyangwa se nyir'icyubahiro, cyangwa se uyu mubyeyi nyir'ubutungane, bwaranzwe n'iki? Ubuzima bwa Papa Francisco bwaranzwe n'iki? Ku myaka 88 abashije gutabaruka, uyu mubyeyi ubuzima bwe yaranzwe no kwiyegurira Kiliziya, nk'uko nabibabwiye. Yaranzwe no gukunda Yezu, yaranzwe n'ubutungane nk'uko ari nyir'ubutungane. Ubuzima bwa Papa Francisca bwakunze kugaragaramo ibibazo by'uburwayi butandukanye. Mu mwaka wa 2021 yabazwe mu nda, muri 22 yagize ibibazo byo mu
mu ivi bituma agendera mu kagare k'abafite ubumuga. ubwo ni ubuzima bwe. Muri 2021 yabazwe mu nda. 2022 agira ikibazo cy'ivi atangira kugendera mu kagare k'abafite ubumuga. Akagare k'abafite ubumuga twese turakazi. Mu mwaka wa 2023 nabwo yajyanwe mu bitaro kubera indwara yo mu buhumekero ya bronchite n'izindi mpanuka yagiye agira ziterwa no kugira intege nkeya z'umubiri. Icyo gihe yari akirwaye ndetse akaba yarakomeje kwitabwaho n'abaganga, ariko ababishinzwe batangiye gukora imyiteguro ijyanye no gushyingurwa kwa Papa Francis kubera impungenge bafite ku buzima bwe nk'uko bwatangajwe na Vatican. Twibukenye yuko mu minsi ishize yashatse uzaba amusigariyeho mu gihe yazaba atabarutse. Bivuze ngo urupfu rwe rwaciye amarenga mu minsi ishize. Abantu batangiye kwivuga ngo ubuzima bwe buragererejwe kuko Papa yatangiye gushaka umuntu uzamusimbura ku mwanya w'icyubahiro kuba nyir'ubutungane. Nubwo yari akirwaye ndetse akaba yarakomeje kwitabwaho n'abaganga, ariko ababishinzwe batangiye gukora imyiteguro ijyanye no gushyingurwa kwa Papa Francis kubera impungenge bari bafite ku buzima bwiwe. Bivuga ko Papa Francis yabwiye babiri mu bamufasha ko yumva atizeye ko azakira. Nk'umubyeyi cyangwa se nk'umuntu mukuru, umuntu wese yarwaye burya hari ukuntu wumva ubuzima butagenda neza ukavuga uti nubwo bwije ntabwo ndi buramuke, nubwo ndi buramuke ntabwo buri bwire, ubuzima ntabwo bumeze neza, ubuzima ntabwo buri kugenda neza. Ese isaha n'isaha umwuka wanjye ushobora guhagarara, ibintu ntibibe bikimeze neza, ibintu ntibibe bikigenda neza nkaba namaze gutabaruka. Niyo mpamvu yabwiye babiri mu bo bakoranaga ba hafi yiwe ati mutangire mutegure kumperekeza mu mahoro, nisangire Yezu mu ijuru, nisangire aho abandi batagatifu bagiye, aho abandi ba Papa bagiye ku myaka 88. Nk'umuntu ugihumeka. Ariko ibyo gushyingura Papa ngo ni umugenzo usanzwe aho i Vatikani kugira ngo bitegure igishobora kuba icyo ari cyo cyose. Ubuzima bwa Papa Francisco bwari bumaze iminsi ajyanwe mu bitaro by'aho bita Gemelli biherereye i Roma. Bwarushaho kumera nabi kubera ko abaganga batangaje ko ibimenyetso by'amaraso byagaragaje ko impyiko zitarimo gukora akazi kazo neza ko kuyungurura amaraso no gusohora imyanda mu mubiri. No kwa ngo impyiko nizo ziyungurura amaraso zikanasohora imyanda mu mubiri wacu. Iyo zitari gukora rero ubundi impyiko nizo zirangiza umuntu neza, ugapfa wumye cyangwa se ugapfa direct, udasohora imyanda, utagira gute, ntubushoboye kwica, ntushoboye guhagarara, uburyaryatwa umubiri wose. Ku myaka 88 y'amavuko yajyanye mu bitaro kubera ikibazo cy'umusonga mu bihaha bye byombi. Yari afite ikibazo cy'umusonga mu bihaha bye byombi. Ibipimo bishya bimaze gufashwa bikaba byaragaragaje ko n'impyiko ze zigaragaza ibimenyetso byo kudakora neza, ndetse akaba yashyizwe ku mashini imufasha ni mu minsi ishize guhumeka imuha oxygene nk'uko byatangajwe n'ikinyamakuru CNN. Nubwo Vatican yo yatangaje ko abaganga bakomeje kugerageza kumufasha kugira ngo impyiko ze zongere gukora neza. Bibi biragoye utabonye umuntu kuguranira ngo aguhereze impyiko n'undi wafashwe n'impyiko, hari ubwo babisaba kugira ngo bayikuremo bashiremo indi. Yari yajyanwe mu bitaro kubera ikibazo cy'ibihaha bitakoraga neza. Ageze mu bitaro, ibihaha byombi byakoraga neza, basanga afite ikibazo cy'impyiko, basanga afite ikibazo cy'ubuhumekero cya oxygene, batangira kumushyira ku byuma bimufasha guhumeka hariya i Vatican. Nubwo ubuzima bwe butari bumeze neza icyo gihe, ngo yari afite ubushobozi. Nta nubwo isengesho, hari isengesho bagira ryo gusenga atigeze rigaragaramo, ariko yarikoze yifashishije imbuga nkoranyambaga muri icyo gihe. N'ubundi nta gihe kinini gishize n'ubundi ubu burwayi bwa Papa Francisco bugaragaye. Twavuga ngo aruhukire mu mahoro, ariko kandi isi yose, isi nzima ibuze
umuntu wari ukomeye, nubwo byari bimaze iminsi byitezwe yuko isaha n'isaha azava mu mubiri akitaba Imana. Turaza kubagezaho inkuru irambuye y'ubuzima bwe n'amateka ye, yavukiye he, ni muntu ki, mu masaha ari imbere. Umuhango wo kumushingura wari waratangiye kwitegurwa akiri muzima. Umunsi mwiza, ndabakunda cyane, ni Mr Jean Ngugu.